dong Tuhani Honama dong aku gare Dong metel dong susah Kurang beda marsina Halili wata amanami na marhabang sod ng magijang Gok puji-pujian marrawan hasanah Bersubahan nasarohanami Tuarupan Disodohami ali Tuhan Pokparan ketunami Markumu marsadani roha Ima Disakap ni abang nami Nanai mamuka Pabdo asal peoni Takasir goto ali Tuhan Juga sedayun Diangkan na silang nami mulai nami mahali Tuhan dinaborokat mahami sa tuhan bagason maka waktu bagas ni nanay mulai nami ima nanay maulahon alat siya watakon nami napinukan ko po nami si John Jelo Tuwi takas tulo ko kami ali Tuhan na sokola maralo Tuhan ni alani do ali Tuhan di salubut na pesakap nami di bagas sa dayo tuhoro salubut na pasakaton nami asa hoa na manuturi na madongani na mangurubi na mangaleo nakatorak pikiran na mangaleo mahipason tardumuri mangaleo arinatir dihami di bahasa sadarion asa anggia sarubung na ulang nami buri tarubalang kami di bagasan lasiroha di bagasan dame jalan gabi hasangapun ma di kuharmu alani ali Tuhan na ibrokat mahami sa tumani bagason o manamingin lakanami pataro kami di bagasan kahibason dapat pakumahami roh nami di
ibagasan si roha asa masitomuan roha nanay mamuka patodong ihami ihot mahami roh asin roham asa ibagasan kami mihami maulang dalam mamuka patodong tu hula-hula nami ibagasan senaryo asima roham ale Tuhan tarlumobi ma yatka todongan sokok nami ati karong dope na yak kaperdalanan nanay roh ingananon pataru manasida di bagasan hati paso asa toktomui hami rahmar nasiroka di bagasan senaryo asima roham ale Tuhan atik marlok dosa kami di ngulu nami tarlumobi di bagasan senaryo Dumulong kurasi kami isian dosa nami asa tamah kami madalo pasu-pasu ng pasatong untuk kami jaga tamah kami buaran dari anak pun jalan matang yang Panginoon namin usok bahwa kami di bagasan buaran anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami mauliati marah nami iho amin. Kami masuk ke dari kita makan hari. Gimana yang ada di Hawarote? Gimana yang baik? Presiden ini kami buat setengah si baik. Sung kerja itu. Akan kita ngario. Depan di mana? Asal buah masih persaudara, buah tanah ngari dia. Di sini asal kita bulu makan pangan berada nami. Sedikit masih buka bolang-bolang dongkok baru. Terus sama berada nami na boy. Kupas wahami, nasa usun-usun yak kamu terus berada. Las marhum na barang roding na buti mas. Amen. Madudu.
Sarado ng Panginoon siya ko. Unang bahagi trohanku, hahulong iyan, sayang iyan, songonang magkahulong ihon. Tumibig ka Mata yang mahita. Di kata Jahuba amanami na marhabangsa di ban magijam. Di magwarmu wali Tuhan di bagasam malu narino. Ilang kami magmungon wali Tuhan. Bagay hulong magkas ni roham di hami na mga hay pason. Bugu las ni roha di pason wali Tuhan. Marhite na masih holongan. Anak dok boru di kuyami. Atong ali Tuhan narap kami mangudut hon suto man ibagas doromi tao mansalo pasu-pasu pagdong sariteo perdoaan ali Tuhan ladongan namang kami katumusan na marado sembeng nang pedinami asa totong ibagas las niroha kami mamudi pasang warmu dunia di Tuhan nami las marudut goberno atau daun siapa tahun nami kukarek kagere nami posrohan nami Tuhan atau diminan niya dito matongan nami asa tutong magdara di daga dami got korong na siya koy di daga sa paglaton nami kasi markorhon paso-paso na naling ka dito matongan ni kaya wala gani ayak ko nami atong ali Tuhan nami disudi akaw udangan di do parboru kosohan nami Tuhan dan hepas di sida lahu manggoy udangan ni asa tutong di daga sa lasiro haro dami na siya koy markorhon na siya ham na Tuhan nang tolas tu bagas yang mengalami atong di labor hatami oleh Tuhan dongani mahami jara iring-iring tunggu di bagasan asidot kolong roham digijang saluk na Tuhan tumulu rasi hami marhiti hase sani dusana asa tutama jara talup hasan pasu-pasu nasiako jalo matuan tangi yang elelek bagiron nami wal mga saon anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin asin ni rohani Tuhan Tuhan Yesus Kristus dot polong ni rohani di bata aman dot persauran itu di perbadia mamadongani ita olah nyong rodi saliling ni lilingna amin oras betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan
PPP nomor 127 ayat 1 Tabatun.
Siap di mata mantap sian anak-anak Yesus Kristus. Naholongan di bagasan kuarni di mata Yesus Kristus. Hatani di mata kita di bagasan tikyo. Di natahurhon anak dohot boruni huriyei tutongan di bagas joroon laho macalo pasu-pasu sian tuhatta alani hatani di mata si parasawi honotta. Jalan laos gabe ojahan di pardongan saripion muna tiopan parnasipan huta barat dohot rotua boru purba wenen dosian surat ni apostel Paulus naparjun tu huria Korintus sada Korintus 10 ayat 14 di doksono di bagasan haholongon ma tulus sasudeham di bagasan haholongon ma tulus sasudeham lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih sama dia pe tauda naik di paingon hatanya matahita dumobi kamu pakau jahan di holong ni roha. Allah holong ni ido pangarupunan ni kasalunan. Morodangan ang holongi, perbuatan apapun yang akan kita lakukan itu akan menjadi tindakan yang tidak berperi kemanusiaan. Morodangan ang holongi, moro magulang kita, contohnya di Belian. Tetap dong, suatu tado bamanguda au di badia ahama holong na mangocar au banda boya ulagaw ay mulo binere kelas nyari kadang-kadang terik si tutu macam mohon si tutu alay tatao beri mohobi las dung ditompa di bataco main do ibana dan dekan sasada bawai pucu ubahin madi ibana sada burbur pangmati di ibana bahin akukna dok Tuhan Yesus dan na paulakon na nilina ya suara na naparmainan na palakon po sa pangalakon do na mabuat na sila atong na pinadung ni debata dan jadi silangan ni John so dodok debata tu bawai hamu akka bawa hahologi hamu mapati utang nabi somon Kristus na kahologi hubiyay jalan na nakahulili na hamu kopsa unang muruk hamu pepak na siya ikon marroha hamu adongan na siya sangat bahit kamu na siya sobo dongan panian di hamu luan na sora sudah dungi sono dodok hata na debatapok kebubur dioloyak kaparapun mabawa nabi somon panguli na Tuhan ay bawai do ulu lipat di tanah sowan Kristus ulu ni hubiyai ikon motor porma toman
jolo ni jolma. Atong somonak kanaman parangin hata ni batamamu. Sumulukon pangasini rohaw dohon habasaro. Dohon kaserekon ni rohamamu. Masih paunyang maham dohon masih asia-asian. Salud riting ni roha. Muru, rimas, panangkahiyon. Dohon pancahyoni daw masyakam. Alay digijang di salud na masyarokan mahamu. Ay ido rahu-rahu ni nasutingan. Dungidami na siya debata. Di mamangarajay di bagasan ko mamuna. Jala sanggup na pinahon muna. Marhite-hite hata manang papahingan. Tok-tok may marhite-hite kuwan ni Tuhan Yesus. Asa iba na mangarajay ko mamuna. Dohot ulon muna. Atong mga dibigihang hata ni debata turun ni pardongan sa reperi. Na manutin maahawan jumolo ni Juan Yaman. Tiopan parnasipan utama. Olo doho maka joko di jolo ni debatano koto salu. Doho di jolo nya kadoman na pudiso. Na di pangido rohando si rotua purba. Na ni mon gabe dohan musaripe. Olo doho maka hono ibana sian nasa rohan. Doho mangulah sian nasa tuku. Uhud parangin bagiara doho ibana. Na olo doho maka jual doho tagaleo. Tusura murang parangina. Jalan nasotubang olohon manang tali konon ibadah pai mani sirang hamatian hamusugo molo na usada rohan mangului sa hukunay dogma alusu naman hukum maano dohong dihole na rotua purba nilirik nisi tiopan parnasipan hutabaraton bahit dokan nasaripe nauno dohong makajang joko di jolo ni debatan opoto salu do di jolo ni dokan na pumulison na di pangino rohando si tiopan parnasipan hutabaraton galis notukmu olo dohong magkaholong ibana siya nasa rohan dohong magmanahon na turema na lupon ibana dohong magmanangin na badia bawa na kristek ko jalan na sotupang na hilolok ko manat tali konon ibana pay matisirang na matian na musugo moro na usadarohan manguluy sa muhug na idokma adusu atong masilehoran tangan siya mahang pabohok ni badan muna naposo ni debatado na mapon hatana kuhamu marhite-hite kuar ni debata ama anak lohoton ni porbadia do amado na pinadomu ni debata dan jadi sirangon ni jolma amen. Di masuk-masuk jalan diramoti Tuhan debatamamu disodakon Tuhan debatama bohina Tuhamu jala asima rohana midahamu didopakon Tuhan debatama bohina Tuhamu jala di pasoron madamena tutod di munabe amen. Pinasa matiki marende kor keluarga di maanon kor puan ina KBP Orisan. Jangan peduli
Parangeon mahatani debata sumolukon marasini rohak dot kawasanon nang seret ni rohak
Kupasana hamima. Siya nani lehon mito hami pilihan nani tuko. Say jalo na igabi wak na hutsus di julun. Pasu-pasu menjara kamuti. Asa uparasya kami pilihan. Pagi puluhan harajon dito matongan ni Diyan. Doon ni Portilio. Buhay marohanami marhiti-hiti torti. Asalam tandaan kurang Israel lehon mito hami. Asalam gilgir hami madong mauyati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin rahmahita mangguhutan yang ada fakta. Amin. Saya roh sesal dohon paksa orang nito di porbadiama madongani hamu sambuna amin. Horas kanita saluna.
Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhannya tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serba tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu. Di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Bahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhannya tiada lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau Sian han puso hot mahon diha tuau sadarion macalo pasu-pasu sia Tuhani digarejai burhat mahon uru rapot tangi aki dina duaan kang desada hamu boru
Semoga keluarga bahagia. Kesehatan, Mas. Langsung di